pupunta si BBM dyan? Hindi. Pangasinan, DTM. Happening now in Asingkan, Pangasinan, Bypass Road.
order si BBM here. Happening now in Asingkan, Pangasinan Bypass Road. BBM. BBM. Dami. Oh, dami. Aba, oh. Guys. Basta lang nga kung content. Kaya tayo sa taas. Kaya tayo sa taas. Happening now here in Asingkan, Bypass Road, BBM. Hoy, Lisa! Lisa! Hello guys! Dami BBM dito! BBM! Init! Wow! Ang haba! Gandun!
yes. Wow, grabe. Guys, BBM. Net. Amelia TV, BBM. Amelia TV, BBM. Init. Grabe guys, ang haba hanggang doon. Ayun o. Papunta na San Manuel. Grabe guys, ang haba. Going to San Manuel from Masinggan, Pangasinan, Bypass Road. BBM.
Grabe oh. Ang daming supporter na BBM. Live! Live sa YouTube! Live! BBM! Kapag kasi ng mga dyan na pare. Ay, wala na. Wala na to. Ay, sige, hati ko ba may kapatid naman nila sa ginagawa. Nay! Tibia, baka mahulog kayo dyan ha? Okay lang mahulog na Live! patawag sa galing tao. Live sa YouTube! Anong Amelia TV! vlogger na, vlogger? Amelia TV! Subscribe ko mamaya na. 2,000 subscribers! Okay, thank you na, BBM. BBM! Amelia TV! Live! Live! Live tayo! Live! Hi! Hi! Live sa YouTube! Yeah, live! Naka-live!
Papunta silang San Manuel, guys.